Ki pulet haringkat ke jingsaki ki magistrate ba CP maukon ba Dr. Arlalu nekasni kila klong no e kameniap jong ba emar ngar khandai pos nam kerta ubala satep dang sian hanong di song West Castles. Kumon skudo hangni ki pulet kila yo ban kem no e kila ingut ki brio na nong di song ki bala phla ba kila le yakate kam persya elo jong kunyi. Hadin bala dep klong yakamet nakaliang doktor ulah pendep yak postmortem hakate ke jakahi bala IT pat yakamet sagi bahi yang man pendep yak badun kam. Habayo bani keren bat USP ba herbat lingdo ulai thu ba hadu menta kila yo ban kem hadu prangun ul ongru ba ki pulet kin tokit shwa bat la dadang don kin sakem shu Kani kalau kumni ngiyo kubor ha kasni sajan ba karon kata ka kes bagi teki persagi kini le jong kia tap iu te ngila pha ula la ju si stu snong stu te nang tapade mardor hi ngila kem laingut ni kem to sni sekem yang sangun ha sni sande di kini bro gelong involved te meneng ngila yo ka order na kod pan nek execute me kamet ngila ale kata ale ka la doktor ale ka spot postmortem te ngila register case te ka investigation ni nya chmat kindang don shu kibriu ngin haban kem te ka an hi kan nya kum ka an ye kitu gi bale ni kam kini bengi pengat ye ki 302 342 IPC 34 kat kum ka an ni la le ke ben le investigation jungi kan nya chmat ki main accused ngila kem prangut ki main accused te ginang don shu kiwi ba don ketilang ane kam nginyak kum ka an in sampai kum no ka yak investigation jungi